I gospodo, poštovani i dragi prijatelji, danas, posle 10 godina, u srpskom narodu je živa istina o agresiji na Srbiju. Zna se zašto je NATO napao Srbiju. Zna Srbija zašto su Srbi ubijani, zašto su nam kuće, škole, bolnice, mostovi, sela i gradovi paljeni i rušeni. Znamo zašto je svaka bomba na Srbiju pala. Znamo i pamtimo. Surova agresija koja je započela u večernjim satima 24. marta 1999. godine pokazala je svoje pravo lice 17. februara 2008. godine. Tada je u prisustvu NATO trupa na Kosovu proglašena nezavisnost jedne lažne države. Srbija pamti i nikada ne sme da zaboravi pravu istinu da su 24. mart i 17. februar jedan dan u kalendaru srpske istorije. Srbija pamti i nikada ne sme da zaboravi da je NATO pravo ime nezavisnog Kosova i da se na delu teritorije Srbije prvo fizičkim, a zatim i pravnim nasiljem, otimačinom i krađom pokušava da uspostavi prva NATO država. I mi i otimači znamo šta je istina, a šta je laž. I mi i oni znamo na čijoj je strani pravo, a na čijoj bezakonje. I zato nam oni obećavaju, bolje rečeno stavljaju izgled, svetlu budućnost. Samo da poklonimo ono što po svaku cenu žele da otmu. Samo da kažemo da je ono što je naše njihovo. Samo da pristanemo da ne budemo ono što jesmo. Ali nama su bili i uvek će biti bliži i draži i Pećka i Ljeviška i Studenica i Dečani i Gazimestan. Bliži su nam i draži od svih tuđih obećanja, darova i olakšica. Bliži su nam i draži zato što su naši, ali i zato što je bilo Srba i pre nas kojima je nuđeno i obećavano, ali ih se nisu odrekli i nisu pokleknuli. I danas svako ima ono do čega najviše drži. Srbija ima pravo i istinu, a NATO na Kosovu silu i neistinu. Najveći zalog da će i ova sila i ovo bezakonje proći jeste da se postojano i neodustajno držimo prava i istine. Svetski i državni poreci zasnovani na sili mogu trajati, ali ono što ih čini prolaznim, što ih stalno i uporno razara, jesu neistine i obmane na kojima se zasnivaju. Zato je danas naša najveća obaveza da svedočimo istinu, da je Kosovo Srbija, da je bilo, da jeste i da će ostati naše. Svaki Srbin koji živi na Kosovu najdragoceniji je čuvar naše države, naše istorije, naše crkve, naše kulture, svega što jesmo kao narod. I baš zato je na današnji dan, kada su se oglasila zvona na svim pravoslavnim hramovima, ceo srpski narod svim srcem bio sa Srbima na Kosovu. Oni koji su pre 10 godina doneli odluku da nasrnu na Srbiju i na međunarodno pravni poredak,
bili su uvereni da će bujicom svakodnevno ponavljanih laži uspeti da prikriju svoj pravi cilj, a to je da se geostrateški i vojno usidre na Kosovu u svom pohodu na istok. Pamtimo da su tada govorili o humanitarnoj, a ne vojnoj intervenciji. Govorili su o ratu koji zapravo to nije, o ratu koji je zapravo mir. Pamtimo i da se tada govorilo da na Kosovu NATO ne vodi rat, već tobože pruža otpor. Pamtimo da se u početku tvrdilo da su napadani samo vojni ciljevi. Kako je bilo sve više i više civilnih žrtava, počinjeni zločini nad civilima kasnije su objašnjavani kao kolateralna uzgredna šteta. Pamtimo da zahvaljujući savremenoj tehnologiji i dugoročnim ekološkim posledicama humanitarnog bombardovanja, ubijanje koje je započelo 24. marta 1999. godine još uvek traje. Pamtimo i to da se od tada danas proteranim Srbima na sve načine onemogućava povratak. Pamtimo da se zločini nad njima ne kažnjavaju, da se njihova imovina razvlači, pljačka i uništava. Pamtimo da se drevne srpske svetinje bezobzirno skrnave, ruše i spaljuju. Pamtimo pogrom nad Srbima 17. marta 2004. godine. Znamo da se sve to dešava od kako je NATO na Kosovu. I danas nema nikog od učesnika u ovom takozvanom humanitarnom poduhvatu da se pohvali učinjenim. Nema nikoga da ponovi reči koje je izgovorio američki predsednik 11. juna 1999. godine, rekavši tada: učinili smo pravu stvar. Ali isto tako pokazalo se da niko od učesnika u ovom bezumnom poduhvatu nije ni pomišljao da će 10 godina kasnije Srbija po pravu i pravdi svedočiti istinu o ovoj agresiji i svedočiti, naravno, istinu da je Kosovo Srbija. Srbija pamti i ne zaboravlja i neće nikada dozvoliti da laž nadjača istinu. Srbija pamti i ne zaboravlja da je pravo zgaženo u natovskoj agresiji zaobilaženjem temeljnih načela međunarodnog prava i ignorisanjem Ujedinjenih nacija kao opšte međunarodne organizacije. Srbija pamti da ništa manje obzira natovske države nisu pokazale ni prema svom sopstvenom pravu. Vlade u natovskim državama su izgovor za zaobilaženje, nekonsultovanje svojih parlamenata potražili u objašnjenju da one uopšte nisu u ratu. Rat je tobože vodio NATO, a ne njegove članice. A pošto nije imao obzira prema međunarodnom pravu i pravu država članica, NATO nije držao ni do sopstvenih pravila. U svom osnivačkom ugovoru ovaj vojni savez je stvoren kao odbrambeni, a ne kao osvajački savez. Bombe koje su razorile Srbiju nanele su nam teške i bolne rane. Ali te bombe nisu uspele i nikada neće uspeti da ubiju našu savest i našu svest da je Kosovo vekovima silom otimano od Srbije, ali da se ono nikada neće moći oteti. Za Srbiju nikad nije postojala i neće postojati država Kosovo. Svi koji su do sada pokušali da takvu lažnu državu stvore, uverili su se da su njeni temelji trošni.